dan. Ja bih vas samo dozvolio da bi da ostavimo ovaj put. Možete predsjedniku se obratite pisanim putem, na pisarnicu ako imate nešto da ostavite. To je to. Dobro, ali ja bih vas zamolio da to uradimo sa predstavnicima medija, da prosto to bude simbolično i moram da kažem da se radi o jednoj vrlo ozbiljnoj situaciji u zemlji, da ljudi koji proizvode ovaj kukuruz su opljačkani, da jednostavno jedina adresa na kojoj je moguće u ovoj zemlji da se obratimo jeste predsjedništvo i predsjednik Srbije. Ja bih vas molio da budete domaćini, da nas pustite da uđemo unutra, nemojte od nas da pravite lopove, agresivne ljude koji će sad na silu da ulaze. Budite, evo ja ću sam ući, ne treba niko da ulazi, ja ću samo ovo da uradim, budite domaćini. Otvorite mi samo vrata da mogu da uđem unutra. Ne možete da uđete unutra zato što tim vašim postupkom ometate naš rad službe obezbeđenja. A da li vi znate da time sada... Rekao sam vam već, ako imate nešto da predate, možete da predate na pisarnicu u pisanoj formi. A ja ne mogu da prihvatim situaciju na taj način. U ovoj zemlji paori su potpuno uništeni. Ja ne mogu da ustupnem sada pred ovakvom bahatošću, da ne možete da mi dozvolite da jedan klip iz zrnog kukuruza, evo ja ću da uđem, ja ne znam kako ćete, šta ćete vi da radite, ćete me hapsiti. A evo izvolite, ali ovo se mora uručiti predsjedniku države. Ja ću da preskočim ovo, kako da vam kažem, ako hoćete cirkus, da pravite od ove zemlje na svaki način. Gospodine Bulatović, znači, nema prema problem. Želim samo ovaj klip i želim ove papire da stavite. Možemo, ne možete da stavite, ne možete. Ne možete, zato što ometate naš rad službe obezbeđenja, omešate. Da li razumete šta vam govorim? Da su paori u ovoj zemlji. Ja sam vam lepo rekao, ako hoćete da predate, možete sve to da predate na pisarnicu. Kako na pisarnicu? Ajde, pođite sa mnom, moćemo dole na pisarnicu. Ajde, izvolite, pokažite mi gde je pisarnica. Izvolite, naravno. Zamolit ću samo novinare da... Izvolite. Dragi prijatelji, kao što ste videli, predali smo kukuruz, pošto verovatno predsjednik države ne može da nauči šta je kukuruz od ministra poljoprivrede. Mi smo taj kukuruz doneli Vučiću na vrata, da vidi šta je kukuruz i da zna i da ne može da kaže da nisam znao da su paori opljačkani. Paori su opljačkani, kukuruz je danas u Srbiji 25,6 dinara do 36 dinara i za to će neko da odgovara. Neće moći sutra da kaže kad ode sa vlasti da nije znao. Toliko, vidjeli ste svi, pa ćemo vidjeti odgovor da li će ponovo Fundus ili nešto drugo da odgovori, ali u suštini mi smo našu radili. Hvala vam puno na podršci.